खुरमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर के अर्ली न्यूज मीटिंग ताबिरबे सिंबु कृष्णकुमारी नामुकना तराम नोकचरी पुंजासी पाबो के बरोदा पाउसिंग पिजरी नेशनल मेडिकल प्लान बोर्ड के मीटिंग मखादा मेडिसिनल अमदी एरोमेटिक प्लांट सिंगे कल्टीवेशन कंजर्वेशन अमदी मार्केटिंग के लमदा तोंगमगी ओइबा लौमीसिंगदा वाखल तहनबगी थौरम मंगसी पांगथोक्रे स्टेट मेडिसिनल प्लान बोर्ड डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष इमागी सिंथा चौकट लुप अमदी यूथ डेवलपमेंट हैंगांग सिंदुरंगसी हैंगांग अवांगा लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थौरम अदुका इरोइनना मेडिकल अमदी मेडिसिनल अमदी एरोमेटिक प्लांट के ओइबा बायर एंड सेलर मीट के थौरमसु पांगथोकिबा थौरम अदुदा मेडिसिनल प्लांट सिंगना पीबा कानबा कयागी मतंगदा मियामबु वाखल तहनके थौरमगी मतंगदा वांगांगदुना डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष के डायरेक्टर डॉक्टर ए गुनेश्वर नाहाई स्टेट असी महौसादगी हौना मेडिसिनल प्लांट क्या मरांग कायना हौबा स्टेट अमा होइदुना लाकली पुआरिगी वारी सिंगबुंग कयादा स्टेट असिगे मेडिसिनल प्लांट सिंगना अचौबा थौदांग लौदुना लाकली स्टेट असिदा हौजिक लेंगाक्लिबा बीजेपी ना लुचिंगबा लेंगाक असिगे लुचिंगबा चीफ मिनिस्टर ना स्टेट असिगे मेडिसिनल प्लांट सिंग योखतुना स्टेट के सेंट्रल चाउना अहुंबा पुरकनबा मंगलिबा मंगलान सिंग मौफाउननबा होटनरी ngasi khongthang asinasu chief minister gi manglan mongfauna hanbata chauna mating pangba ngamlagani state asida horiba medicinal plants sing masak khangdokpa hore pambi sing asi yokhanabagi khongthang lokat pasu hore poppy pambi thariba sing asi medicinal plant thahanduna state ki income da chaukat hanba tangai pade mahausadagi fanglaba potlam sing asi kari karamba thabak paikhalabadi marketing ilamda chaukat kani haibaga chingba kayagi matangda lomi singda wahan wakil tahanggani haiki Union Minister of State for External Affairs and Education Dr. Rajkumar Ranjan CIT na Kokrajhar da chatuna maheshang adugi fibam yengshin baga loinana tongan ba meheroi lup sing amadi official singa unaduna wari sanakre Union Minister of State for External Affairs and Education Dr. Rajkumar Ranjan na CIT Kokrajhar ke management Bodoland Territorial Region ke Chief Executive Member amadi CIT Kokrajhar ke Central Librarian Promote Borogasu Unaduna Wari Sanaki CIT Kokrajhar ki Maikaitiki Institute aduki infrastructure yauna anova course sing hapchun bamadi lab ki facility sing hengat han bagi apamba fongdoki Minister gi Maikaitiki Bharat lengakna paikaliba new education policy gi makhada tawba yaba thabak sing soidana tawgani haibigi thasabasu piki hairi Nasi ayuk Jiribam district ke Babuprada leiba Journal Education Office JEO na nomagi oiba training program for cook cum helpers ke thoram PM portion midday meal Manipur ke meeting makada Directorate of Education Government of Manipur na sendana pangtokre thoram asida Boro Bekra Higher Secondary School ke principal G Bangdem Sharma Journal Officer ZEO Jiribam Thodam Amurashi Janu MES Amadi AL of School JEO Jiribam ke Kashiram Singh na Chief Guest President amasung Guest of Honor oina sarukyaki Thoramasida Resource Person oina Dr. N Saroja Devi na Cook cum Helpers ke matangda amadi matau karamna lulana chak phungani haibigi matangda wangangki Training asida Jiribam da leba Government School amadi Added School ke Cook amadi Helper chamaga kunrom na sarukyaki Masakang daba layong amana naduna hojik Grim Hospital layang duna layriba Lafufat Tera Yangkong dagi Haisnam Sana Tomba apokpa laikidraba Haisnam Amujawki layang bada Mateng oina pa Lafufat Tera Yangkong Mayra Paibina Laikaya duki Yumthong Kuding dagi Mateng oina Pirakiba Lupa Lising Tarukka Chani Laika Nariba Haisnam Sana Tomba da Kusinakre Awaba kaya mayok nariba Haisnam Sana Tomba Laying na bako na pada miyam na ang mamateng pangbiyo hainasu Lafupat Tera Yangkong Mayra Paibiki Maiketiki Hairakli Kontauza Mesida Taranito Shuba Manipur Legislative Assembly Election da INC ge mire poina ba sem sariba awang jiri dagi Laishram Nandogi Mikhalgi sem saba oina mahaki pokna fam boiba awang jiri gi miyamna taibang mapuda thongni baga loina Mayra khongchat ama ACS ki manung dalaiba awang jiri da karang pangthokre
ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡꯖꯤꯔꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯟꯗꯣꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯅꯤꯈꯤ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕꯝ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯧꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯟꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ INCꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩ AC ꯒꯨꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ AC ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁꯗ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯅꯔꯗ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ DCS ꯕꯤꯄꯤꯟ ꯔꯥꯋꯠ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯍꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯖꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯤꯜꯒꯤꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯆꯠꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯅꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯎꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯖꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯖꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯝꯕꯦꯇꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯁꯨꯛꯂꯕ ꯎꯃꯪ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯀꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯪꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯅꯔꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯋꯦꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ CDS ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕꯤꯄꯤꯟ ꯔꯥꯋꯠ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 16 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ COVID-19 ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟꯠ Omicron ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ Omicron ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ UKꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯣꯔꯤꯁ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯍꯤ 19ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯕꯨꯁꯇꯔ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯨꯁꯇꯔ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ Prime Minister Boris Johnson makha tana phongdokhibada hojik leibak asina Omicron gi safu mayoknari masiga loinana leibak asigi miyamna mapung fana checksin tharang lokhatpa tangai fade hojik ti koina khangle madudi covid tagi ngakthoknaba vaccine dose ani kapliba sina laijat asigi anau variant singdaki ngaktokpada aikoina thamliba pandam adu mapung fana ngamdri adumoinamak scientist singna thizinbadagi fanglibadi Omicron asidagi ngakthoknaba ahumsuba dose oina booster dose kapa mathoktai masina chama ngakthokpa ngamdrabasu thamliba pandam adu nakna yaubadi ngamgani hawjikmaki oina Omicron asi mamangi variant haibadi Delta variant tagi hena sathiba natraga hanthaba layong oithokpra haiba chap chana khangba ngamdri adubu Omicron asi hena yangna amadi paktaknana sandokpa ngami haibagi khangba ngamle masina booster dose katraba miyam marakta hena khudong chadaba mayok nahangani panmayai Omicron dose sandorakpadagi UK da mathang chahigi April doirakpa fawbada leibak aduda miyoi lishing humfudra manga sihellaba yai haina akanga heisingna mot pinakiba laikrabani Hujiki oinadi Times of Manipur na pijaba early news matang asita loshinjari yengbiri pa mayam punuang puamukana kurumjari